dijale ba'anang abi Adam membawa kayanya negata makanan gata jika nebok kaya mangada hanaban karunia Tuhan dalam ciruga Adam apa jole membawa kayanya tua pada Adam larang Rabbana Adam apa jole membawa kayanya tua pada Adam larang Rabbana Adam ke usai laju le Tuhan ke putra rijang kena udonya desud pakaian badan kadelen Adam ke putra dalam syurga Adam ke putra dalam